Елана генедорых ага уйгенже премыш класса гайган шкула дизень аш шамыжынжен заявление жынма бұшлашы. Халі темге жыл кайлахи бек плюс үрдінже күнебе черет тымаламар. Шагыже шымалдас тезе документсене патшалық пулыжы портали урлыда ежынашы. Шубашкарды алла биллік мүшкулда яваплы дапхыра хадер. Онда кыжал товады піремыш класс ушма балардайшы. Енченде заявленизе мытларах пулзан хушма класста уже бар палыртра школ директора Александр Гурьянов. Документсене вижі майбашы дермее майбур. Тюремень пылі журтнешіце, почта урла ярза парса тада пачалық пулыжывасын портал негарзе. Чон малдан заявленизене ачесен регистрация бекеле жулен ширеплетне школзенже ежынайшы. Пачалық пулыжывасын порталинче Халех шак заявленин шабловне тупса, керлі ергезіне тұлдарза хума болайд. Шак майба манны штешсемде узы гурджиш. Журналистем ширы пәшіргебе ішлейші. Чылай чухне пар вахытрах вазен темеше тиваже пұрнышламада девет. Шаван бада шак нашкал мельбур ревзене пызак шамалах кюча. Конба перенеште Шрегина Кубайкина да кележет. Онын ывали Святослав кажал паремаш глаза гаймала. Ибір палахын шамыжы пиде пожыганат врынды малерек шак явапло тапхыранды врынза иртересіне, мәлі қадырленесіне, халяк документсіне қадырлерімір. Юрат патшалық портале бұрышау нұрлы керзе бір шымылынақ хамыр документсіне керценде қадырлерімір, чернавикне шырзахудымыр. Шамбада халінде чөдімзірін ага ойхин пірімішнеге депір. Ачесен регистрация бекеле жулен ширеплетне шкулзенче заявленисене шертме уйхан вадырмашычене жынайшы. Енженде аша амыжы ывылхырне уры школа ярашын болзан, вазден документчезене уды уйхан ултымышынчен пушласа бақсадуғайшы. Ежаны компания ішлене дапқырда пор муниципалитет рада, Чуваш республикене варенде дадашамрыксен политики министерственчети херю линии телефонизе мәчлеш. Республика Галарум Валли, Юлия Дюкова, Дмитрий Ковалев, Сергей Емельянов.